Hakasin kebaar ke MLA Cup Football Tournament Mahendraganj konstituwensi kelas Sdang hakin tarik Nailur madan Boldamgre West Garo Hills. Lepli kini lympung do Sanjay A Sangma MLA ke Mahendraganj hak jingdonlang Pongseng R Marak MLA na Bajengdoba. Jingiakhun banyngkong hakini sngi kelalong hapdeng ke Domapara FC pyrshah ya ka Garagre FC kiba thep kawai. Hak jingiakhynjat kol kynthei tiebreaker ke Domapara FC kala pelot hajar da saw la lai kol ya ka Garagre. Jingiakhun kindangay beteng nang ni syakman. Amjawa Garagre ini nama Asia nak play. Break nak play. Kapet jahat, misung ba? Domapara ba? Domapara chance taba winner ongyan misong. Sekali blowing champion ongya misong. Habis itu chance tong misong. Napet jahat Garagre, amat satel gitu Garagre. Dua param tel langai kan.